And this also for men's altar bakase. Altar ehunhia etwam eye ehunhuna. Midma ka se sofu men's altar bell no. Ni nimdie e wa sofodie mu no e wo fam. And altar no ye ka se altar. Obi obeka se tia altar bia na sebe na dwene e wo fam. Because oko abosomfo akonfo ne ade obi de ko aduro so a enfa de omo kaka gitia ho omo altar so no enti wo ya kanche tia ho altar bi so ya ade ade tia altar bi so se altar bi e den sen no na break sa ade no Busiamo akwaba e de back too much GH meso se na ne dedi kan woni mi ediatia you subscribe no like no share ama woni ebe nso enye biatwe na busia enne ye ba bedi nkomo se ye hwe afi ahyase a ewo nkomhye bebre na na ekobonte so a ye kire se etitire ni enintire na afi won behwere won kwane titire ene Ghana mampani asese wote akonya so na nso fi se eto aba ni wiedi ni se su besi nei papa ene ne vice ni na da so to in fact so far wo share nkom se papa no ebe wi ni no ka se se papa ni wi ni a ne vice no ebe film na so papa ni wi ni wi ne vice no go so kan ho a won ni nyina na ebo adwuma eno na enkomo ekoso na Ghana for HSA na spiritual protection bi akoso ewo mampani afa enti ene tia oda so tia ase se ewo nkomhye no abafo ma yenti bi eba me se ya na ye bisa se spiritual protection no eye den ene mensa aka Episcopal St. Silas ewo menche ha me no eba betwetwe nkomo tebusi aka no niema no akwaba. Boss. Yeah. Mr. You're from a semi-old man na sa kan hubio. Intinka Mr. Kwan kakana. Again, I'm sorry, not this time. Free AM Home Care and Nursing Home. No mo sure wo for ma nya kwan wo dwuma. We home care and nursing services, elderly day care, medication management, dementia, and Alzheimer care, physiotherapy services, post-surgery care, illness recovery care. Ni nyina ne say, obusu ani bi kra na bi a wakwayare sabia na yeyi na befie. Na wo free AM Home Care and Nursing Home for ya 24/7. Wo mu abekwa akokro no, ekwan befa so befa ni ndro no mu entertain no na wo so nya kwan wadwuma ene AM Home Care and Nursing Home sabi na mi pay obutimi krokro busu afokro a kire wa mu omo wo hefa AM Home Care and Nursing Home e wo Fanko Accra and Sawom Road fra 0540 344 837 and 0207 859995. Father ene ye ba won chen a wakwakoye nyame nipa wakoye sofu peni spiritual protection wo yobi a wabi mu yipa enti ne ya ba won ase no ba betwe sankomo yi enti mini kan bisa sese ye ka se protection a dade go me da se ye ka se protection a na twi ka se me se banbo okay na twi na e kire ne ho ase e ban emze yakatwi ban a obi a onti twi no onti ase yi ban ti se fence wall okay nti usifi a de o si twa ho hia no fence wall na fa na ban twi kasa no fence wall fa na ban and kasa ban ba meaning say wan kasa nipa no wo ya ade a e protective na secure de ka sunsun mo ade a wo ye ne sunsun na adadi e wo honam fam ewo wankasa well-being ana wakone abadi no ene fe ne sunsun mbambo na sunsun mbambo no enya de yede ehunu ti so bi ehye atade na wahye bulletproof no de namo obi ehunu se bulletproof no ko sise obi betutuyo na anka no ansa no bi on nipa so mesi o bulletproof okay de ka se sunsun mbamba obi osunsun bambo so bi owo hunhun ani ansa na bon se ni pa so mesi o sunsun bambo ye ka sun bambo na bamba ade a wo ye na a protect wo ama hunhun ayeden na ye na se bambo okay o se ade a wo ye na wo dia protect wo hunhun no eno na be ma hunhun no ayeden ye Christopher ni ye nim ene mpaibo ye de ebo ye mpaye e de kire agi Nyankopon na gya wabo ye ho ban enti ne wo ka se ade a wo ye no mimi sa se bibi fufo bi wo ho ye apart from mpaibo na ye body sere bambo nana mpaibo de nyame nu mpaibo mfa bambo ma mpaibo na mfa bambo mfa bambo ma nka Kristo ni bi anwo obi be kwa soro ya ba ofiri aso dem ba ye na struku be kan to dem okobo mpaye mpaye boy build the home, but empire and could tap divine or spiritual protection.
the people of Israel nyankopon man nyankopon ka kire Moses say Moses mi mewurade enne me ma wo bofo abetwam ewo Israel ay Misrim nsase so na montie mo amoye me man Israel no de me kire made na maye na mo dia protect mo ho na so say nyankopon bo mo by outright bo mo se me kire mo ade na waye munkum odwan mo fa ne mogya no enye mamoboa no na so wo bofo otwama edan bi obehun se mogya no wa no bia no obetwama ko meaning said that particular house no is spiritually protected by something. Okay. So protection you can say spiritual protection rituals bi a obeye na kwatwesa protection na ye dey aba said according to the book of Exodus chapter 12 said make no Israel for no kun odwan no no mde ne mogya no on doorsteps eno na protect house no na say owobofo no twama ohunu mogya na watwam sanke nyankopon ma ada sanke I was saying nyankopon mo ba try but now we chiro ma dey also there can spiritual protection ya wade esese wo yo na trip so spiritual protection na dey aba ye beba ne wose wo ye ne so na wo ka se empaye no emma protection ka Kristo ni bi emu iti pese mbisa se empaye emma protection dia na spiritual protection se obi ya nipa no o guarantee ne ho se onwu da ana wo bewu owu da homo bia by untimely death there ento okay owu a eyemfum owu a enya won kara bia wu ye owu bo ani ba botim se owu a wo we die se be woni honhon wani botim se nipa wo die enya ne kara bia wu no what you say okay atem ya to nipa so mesi die we die e wo me say ade nyina mu yamfa ase da mawurade ba ade bo han yankopon ne mane ye yes what you say oh yeah na urade ase nyame na aye nyame na ama ba ade bo tun se bonsam pa na afa ene ede manya ne ede se nyame na aye so na nyankopon awo so oyifo ma this obewia wokum na wasai okay nto oyifo tukum wotimi wia wotimi san asai what you say se ma me de ne ba ko school ko titi ne mawirem en na ko university or na ko training college or na ko SS o fifi akọ kama oba na o de dam na eba ma me nso ti asori dem a obo mpaye oye meko panyini oye sofo bi ba we kakis bi ba yem fast da mawurade sister okay yem fast da mawurade enti what you say enti se sani pay se na wo ye spiritual protection e na kan ma sa de no ye be plan ento no okay ti ka sunsun bamba ayade a wo ye ne sunsun na di wo kra echi okay Professor ya kan wo na ze ya wo de edam ye mfato na de se yare enso ka ho enti na de se protection na spiritual protection ya kan wasemi enye owo nko ana ye protection edi ekotia oh sir me use altar de ye adwuma me use angels na de ye adwuma said the production e de atoso ya me di odi ba me altar so na me ye invocations na me ye rituals de was me ye na ye protection de ma okra ne din kan angelic protection e be cre any bad energies be every life okay enti yare ebeyi yade afiri ho enim guase nkwanhia ne saa ne ma nyina no wo ye protection yi saa ne ma nyina afiri ho enti wonam free ni ntem bisasa na me bisase protection no ye omu ahodo say we be ka say types of protection ye omu ahodo ana oh protection ye kan ye omu ahodo ye wo physical protection ye wo protection there were 3 types ma me mfa say okay na de o he nti ase ye obambo ye honhom fa honam fa mu bambo physical protection and say okoda auto open okay unzo bi da wato no punum that's what protecting ho na so sani pa na oda ya auto no punum no oda ya na obi na abeda nipo ne beda na obi epun na beda ya wa mi epun no what you say by physically no wa protect ne ho say o koda no wato no punum a obi antimi ngura ho ba sunsun mu de obi na ba beda sunsun obi da ya so da ya na ya to ne tuo
Hey, I did say, Nansa to go. I would tell the Pandia Bachelor life and college. Obison die, na Kramaya cano. I did chin and I want to cram my soul ball. My order not to know. To physically know what from the one and the physical protection will be IB. And will be grace if you know what friends were, what friends were, you know, not sound the electrical gadget. I go soon, you know, what the wire film or protector. But any panel, why is I dealing in a physical protection? Okay. Any was spiritual protection. Oh, yes, soon, my dear. Ama soon be. Abe do cry and on home, so no. Any what angelic protection. The above for elbow home by. I got this Psalm 34. I listen, Yamiabo for ball or mountains, Rabanshia. Okay. The angelic protection, so they say protection in Yamiensa. That is it. Physical protection. Yes. Spiritual protection. Yes. And I feel angelic protection. Sure. And you're not angelic protection, no. Saying above for no. Ebony panel who bind apart from say, so one more than spiritual protection. Ye miss as saying above for no angelic protection. Let's say. Angelic protection is some year angelic minimum family some year angelic protection at the Mawa. Angelic protection and the TNA. Another kind of spiritual protection, but highly than any other protection. Ya, nipa biwo. Obi aye bambo. Obi kwa de banser. Obi de ring. So ring na what the play na and what the care na BBC ya ring na be no. No so see from what you say. Now so what the play mu na ring na emia won sa na showa play mo be dey. Obi use parachute. What you say? But some me do di ba me order so. Na me ye angelic protection at the Mawa. Ade e was a tone ento emehia umpo na ka pese abeto. Then also na bofo no na isi sa nyama ne kwan ana. Yes. Bofo no kuta positive energies. And we defend it. Near eba no. Oba ebu ha obeda no. No abedi ni da so mu di a kire wo. Bofo no be ba o da so abe yi a kire wo se bia e kina e bia week ube kwatakwa. Takwa na awokọ no. Oba akonya accident. Amba oti woni na awokọ takwa. Da so mu no. Wo akonya accident wo be yi a kire wo. Ti empire na also obebo. So constant abeso obe cancel. Eh was seven. Okay. What you say? That is it. If you cry, baby. Oh, na bibi besi. Bo se bofo na wada ne ho nipa. No abehia wo. No de nkomo no abedi nkomo abefe na delay o. Bo ko do na bibi esi. Sanka me ba ya nka beto na bofo na besi vu no. Nti ade na emme wo mpo na beto. Okay. That is the kind of angelic protection. No? That is how it is. And if I first spiritual no kakra no so to say. Spiritual protection na make us obi di ba kwa kwaje ring. Okay. Ba kwaje bansere e de ato na sene. As we be di moto. Okay. Egu ni yam. What you say? That's papa entremu ya dem dey say enye obi ya na wo bambo. Enye obi ya na wo bambo. Asan kan nipa ngu basa basa sa. Anka nipa modern basa sa. Anka obi stroke nchi amanfo nto dem sa. Me no ka say obi hwa metie me say tu kwa akwantu say stroke ache no. What akwantu mu. Yenye nim say akwantu no ko ye adwuma ranko de abafia be ye fie yi. Stroke ache no da akwantu mu. Okay. What you say? Obiba very nice. Why drug addict? Enubone nko an wono. And you is as say ni pai, mami, papai, one na man was spiritual protection. Angelic protection. I never to your plan ko engagement. Hey you obo ho amenu ya make answer me jobs. Yade a friend say jemre kutu. Ba jo ka sa yale no. Papcha me kai pa. Yade sa yade no jemre tuku be ye wiase nyine pa nyina na kwa ba ho kra no. Yade bia ye ni pass aseso na yade ni be fast aso ba ho kra no. Kwa ko ye na answer. Me say ye to yare party ya. Obajibi. Ye fa ya diabetes for obeko. Ye fa pressure for obeko. Ye ka hepatitis bi obeko. It say yade be obodi bia no ba ko saline bi. E kire say oni spiritual protection. Bibia keke na fa. Bibia bia bo abo de. From bia timi bo no. Sa pepepe.
Professor wo kasa no na wo kire na o altar and na wo do din to altar so na wo din di na sense of penny Pastor Mensa Otabil na sorry dem won na sorry me kasa na wo kire say altars na asofo no kire say tumi bi wo altar ni ma say eye hunahuna bi na modi hunahuna yen altar no tumi bi anim odifo and as a professor altar tumi wo ya ka altar na di ade okay altar a meeting place of God and the priest where divinity visit humanity. Altar no say eno so ya another topic kese ba me bon to fa na de otie mu no ate ase ya ka altar ba bia osofo panyini edi na sofo djuma ho ye no altar nti wo konso no nso ya ba bia fa ne pulpit no a de ayi na ya pagya no I reason the pulpit necessary no eno e sofo bi altar no okay what you say when we did the book of Luke Bible say na sofo panyini friend Sakalaya no one altar so or see the sham he was burning incense now all the customary right as a sofo he was on the altar na altar na ye baby enyanko apamda dem e baby enyanko pon asofo no edi ehia nioma na ekoso ho ne e ma bonten obi enim ho nsem je asofo ne nim nioma ekoso ho e ho na sunsum no nyame sunsum sane we had the tabernacle study as one mega medical theology we had tabernacle study a ho na sunsum ni sane ho na honhom ni sane nti ye ka so bi so altar ho na wo frɛ honhom frɛ sunsum edidi djuma e ma nyankopon ma nti so Mensa Otabil ka say altar ehunhia etwam eye hunhun a midma ka say sofo Mensa Otabil no ni nimdie e wo asofodie mu no e wo fam odifo o kire mu no o kire se altar no ye bebia nyame sofo di ne djuma abra entamadan ni mu teye no afe ye ya ye wakire ni timi hunye wo entamadan no achi enti enye sabre na sa tumi na e wo altar no so no esizi ye fi se enene ka me ye se members ni nyina de wo mu gidie ahye altar nim enti obi ya otimi kye se wanya altar na amfa ne san koto so ankobo mpaya ase enye na so wose ni wotie mu no oso che ni wo wiase ni wotie mu no eso se ni wo wiase ene anka ye mompae so wotie mu anka ye mompae ngotie mu bako amae what you say entuma dan ne mutee e hoda ho mu hunu de e wo ho but no obi an na ko okay asol dan ura asol dan ma ba bi e mfa ne pulpit no so for obi member bi atimi ko gina so e bridge edebi sanity say member bi antimi ko gina so preach because ye order of the day say e bia ye bo obi din wo members no say next week na e be preach a say nipa no wakonya so kokko gina water no so that person has been given power and authority yamani tumi so mfa nkodi djuma yamani tumi ontimi nkoye okay sanity and altar no ye ka say altar obi obeka setia altar bia na sebe na dwene e wo fam because oko abosomfo akonfo ne ade obi de ko aduro so a enfa de omo kaka ngitia ho omo altar so no enti wo ya kanche tia altar bi so ya ade bi tia altar bi so say altar bi e den sen no na break sa ade wose edin no kotodo nyina be koto no wanka say altar no wose edin no na altar ne gina ho so the altar is Christ enti enye se me challenge you say be ya tie for so beti ya say na enye adan na mo ma members no for mu gidie nhye nyankopon mu rather than say mo direct some say altar say ka me say enu obi apɛ altar woni fi mame enye asofo na di ye ma members na gina ko altar no so altar no e wo ho dada tie apam dada entwam Bible is consist of two books, New Testament and Old Testament. okay The Old Testament is a foreshadow of the New Testament. Means a wo ba usunsum no na me mu nipa ko na wa yede. Se obi ba. Nti se usunsum na mpia, umpie. Nti wuda usunsum no woni ho. Apam dada entwam. okay For you to go to heaven is in the New Testament.
But for you to have a secure, prosperous life is in the Old Testament. But you say Christopher ya o she oba na so so wan ese ko ne ho ade. But you Dintira. Sam amre no. Amamre efre. Amamre efre. Say E Bible. Sa amamre na ka e wa pamda dem. Ti sa pamda dem nyoma na atwam di a be ma hia oba mo nkwa ne ho ade. One nan nwale. Omo nwo ntena. Apamda dem no so hunu oba kotue ne tira ade manager. E ya pamda dem ti sa Christopher e ka pamda da yensu hunu se sa pamda da ko na ne kotu sa scriptures ne free. Eti woni wo mo maka se enyema bi wo wa apam dada na ewo mu na apam foforo no sa nyema no enimu ntine wo sanke ye no ne mo nya adwene. Yesu se musu se mbe se mara no ana adifo no ana o se da bi mbe hye ne ma obetene nti ba bi a Yesu hunu se enfumso wo no e na o ka ho asem. Okay. Da bi enfumso ni no wa ntache ho. Okay. What you say? One touch will be enfumso ni one touch ho. The enfumso no e na o touch nti me I believe in altar. Me yem paibo aye sunsun manjum aye protection ya mani pa me depending ba altar so say the production yes we. Then the dini be ba me altar so. Na ma fre sunsun ma fre bofo. Akoso yeso se kodwa so mesi. Ne kra da ye say. Me assign on a guardian angels on go protect no. Eno no. Oda no ada. Into differ say one mom pie no altar so a empire no nyame wonti ana. Altar na ye asofo adwuma, enye member adwuma. Ebi so kra asofo no bi so kra kire say oh e ya bra metinya build altar ne bia ma na ode akosi fie. Oba build that guide o. Na oka first Peter chapter 2 verse 9. Was na me ya ahene asofo kuo. Oman konkro, oman ya mapam waye mo de. Enti who as a church member no sofo no betimi guide o. Am also nya personal altar. Enye sen. Because to madam mate, ye nyina be ya asofo. Enye sen. Enti obi kaseti altar. Na onim ni oka. Enti mimi say altar no ne nyina ye nim se ewu asori dem ne hu se altar ne si wo pulpit si so asofo na kodina so bom paye. Se ne mebi say won so ka say nipa ne betima ye altar ne dem ma wo de guide o no. Obia ne wo so onya altar. Altar na ya can say altar nkasa na. Altar ya build consist of nyoma brewery, items, tokens, and nyoma bi ID. Invoke spirits and na invoke angels. What do you say? So you can altar enya obia de be hia altar. Hia manipa no na ho ode ne hu nyini na watimi ejina altar because altar na you can say you build the altar. Na about the altar. Ho ne efre honhom. Ho ne efre bofo. Okay. And you'll be a bit more before Atanasi. You'll be a bit more good do own before. Into now what I will build the say. What you say? Okay. In this year, can't alter your number be brainish, is you water so. Ya na in Tremu abontain. The honor altar na ye throw before my buffalo son. You'll be a bit more before. Who before your best. Okay. We dey me das wa kunya dem na mimi sase ekwan wo ho se betimi akọ altar no so ne akọ akotwa altar ne hu se ne altar ne titi. Oh, nyame anim sem se Ghana de obi anim se me yosofo a da bia me ka se enoma aye mystery aye hintasem e o kristosom no. We dey na di kire mani party ase. Okay. Because isan se altar kan se kan ni be bi ama abeya ade bi ehu. But enye anoma bi ehu but Bob is a member of Kunyana Yako na what the actually. Papa ya ba altar you see ye hu nyama bebe wo altar you see ye hu se candles go ha ye hu se kind of ho ye hu cross cra ne ade wo candles ne kwa ye hu se different colors. Obi be say nyame altar de nka candle different colors e den wo so. Me da say candle different colors no e gina o ma dwumadi a wo bedi. Ene bofo a me friend na yedwuma. Problem bia obofo amede solve. On say akodum pembeso be Christopher Bompire. Michael Gabriel. Okoda Michael. Okudidia Michael. Otukwan Gabriel. Okoda Gabriel. No. Abofo
a nyankopɔn bɔɔ ho no ɔmo dɔɔso so nipa wate asefo asase wese so Okay. abɔfo dɔɔso so nipa but ofa theologically Bible no ubenya abɔfo 5 to 7 per edin ne wo ye Bible. Okay. But nyame ihyehyɛ ne sɛ sɛdeɛ ɔmampanyina mamu otie no saa na nyankopɔn so na mamu etie. Yɛwɔ interior minister, yɛwɔ finance minister, yɛwɔ road minister, yɛwɔ sports minister meboa. Ministry bia ɛwɔ minister ɔda no. Saa na nyankopɔn so ihyehyɛ mu ayɛ no. Enti problem bi e woni pa ho wɔ asase bia no yɛwɔ bɔfo a nyame ayi ne sɛ saa problem we saa bɔfo na nya ensia no nya ho adwuma. Enti sɛ meba altar no so na meba bɛyɛ adwuma ama mebɛyɛ odima mebɛyɛ obi honhom adwuma ɛwɔ kendra mɛsɔ de afrɛ bɔfo aso mesi. Okay. What you say? Enti ho colors ni bebree na bɔfo bi a mebɛfrɛ na yɛ adwuma na problem ya mbɛyɛ adwuma ɛwɔ kendra mɛsɔ. Okay. Nti no ne kendo colors No ɛna wo se sword se kan yɛ wɔ ha no. Yɛwɔ adeɛ bu ha meyɛ friends back to sender ɛyɛ spiritual protection back to sender. Oyɛ back to sender yɛ the sword na ɛfrɛ bɔfo no. Bɔfo no ba yɛ sword nam de mema no. Okay. Me about with Nico say. Papa, me the dark gold. Dark gold. Dark gold. Me about that gold. And I may spiritual protection at the amano. Timidudi about what I said the year here. Na my first sword no. Akasa my buff wanna say. Remember the sword no se kan mano. Onje no friendly wechi. So we best would do one here. Or must emphasize one in a man's any pakro. Zerene se kind adwuma. Ene adwuma eye no altar so. Na papa dey nti na gu altar ne so a wabra wonni adwuma ne ye. Senka ye hu ye ka bia wo be ye adwuma na ka do ba altar ne so. Se altar no de manya e de yesi kwa wiesi ho. Esi ne sibere. Okay. Ye nka no kosise bi a me ye bi a me hu se we o se me we firi ho. Okay. E na ogusa se cross na esi ho no. Altar no is the center on Christ. Okay. Christ is the center of the altar. Empire bi a mebo bia ne de eye bia no isi Kristo Yesu eso. Okay. Without Christ there is no altar. But Christ, he is the author and the finisher of our faith. So the cross that you see on the altar represent Christ. Ya sani edi enkomo bisi me question e twato me bisa wo kasa no se kendo bia ne obofo a wo so de frɛ ne de ye adwuma. Bible say wa maya abaye ho. Inti ade inti na ene unyusu Yesu Kristo na mo gye so yusu abofo no. From Genesis to Revelation, nyame yusu Yesu Kristo anya adwuma. Yesu adwuma obaye ne salvation. Yesu baye nkwagye adwuma. Oh papa. Entity bra ya chi Peter eto prison no. Wan ko yi no. It was an angel. Mary Magdalene no ye babunu onwoda. Woni dem na obofo Gabriel ka on nche ka kire se wanyi nyankopon ani wo so obenyi nsen no wa obofo ne koye ya ande se Yesu Kristo de koye ande se honkonkon de koye se satam na Yesu ni ma na fe na ye be wo Mary Magdalene ta na fe ne ye be wo no afe na be ne ye be wo no ba ye chi Peter 12 years na Yesu abewu ko ana Yesu angwanko yi no ayo obofo angels, they are basically messengers abofo ayo asomafo between mankind and God. And to the part, read from Genesis to Revelation. You have a New Testament. Was a Hong Kong from some being in my day. My dance for period. That's the work of the Holy Spirit. Holy Spirit comes to empower the believer for service. That's all. Your mom pines from Hong Kong nante. What you mu? Was a home about Betnamu. Now, all about Betna, meaning about what you moon as a man or better. What you move? Okay. When you move, the spirit move. When you stand, the spirit stands. But the summon way and pie woman, above. Okay. It was a washan above 1 million. So here so na 9 more. Father, yeah, that's a power bra winya de mai. Afi une krakra. Me da se, ne krakra ne say. Me many party ase. Say Christo somono. There are mysteries in it. Bible no kura ya na ye kenkan no.
Yenina yentiasfo nim se Bible no yasone so ene yakompate no ana ayekoma bi ente sa anka Holy Genesis Quran anka mintimi nso a enti emfa Bible no be yiketo bi wakenkan no emwade no yes onim Bible no nyina nemum so hu se ba bi e odu na brabom ni aseterem no yemfie ni hunu ne bobra no ye de sunsum ene bobra ena wo bobra na so onni bamba what is certainty wo from ma bi etim bo enti na meka ama asiso di akere o se me yesofo a me di sunsum ni abofo ye adwuma wo haw bia ano den na be se unya sunsum mu bambo na bayifo bi ansewo ba o dey just pick my number offer my number o se papa onkomodie na etomakoma so na menso me hia se menya angelic protection me hia se menya sunsum bambo me hia se ohaw bi koso obetimi awiso abofo de aboa me na wa frame na me no wadi sunsum nkomo nti Yehowa wo nhira ebetia ehia edafofo Abusia ye ne father Professor Episcopal Saint Silas ena etwetwe enkomo no ne numbers no ye beja e wo screen ase chemu bi a wo peka nkomo ho betimi afre no na one ne di nkomo afen so mesro so beja wo comment e wo video yi ase e de ma me na waye madoma mi subscribe button no so e ya kai na fa bell ne ka ho sa no upload bi atomo a onsa e betimi aka all the social media handles so ko wa e too much gh e ya kai se ho so wo be subscribe no like no wa share ama wo nua bi nso enye bi ahwe that gold enemy di macro